Idem ja teraz. Mám money. Akože YouTube money. Ja mám, že... Veset. Vesať? Veset. A to nie je normálne slovo. Oj, dobre, no. Tak mám ešte, že... Ďasná. Ja mám jedno. No. Jo, ale keby teraz som mal Tčko, tak by som mal také dobré slovo. Počul som tu, že tu mal niekto nejaké želanie. No, hej, ale kto si? Ja som Jim. Máte jedno želanie. No počkaj, nie 3? Nie! Dobre. Kľud. Dobre, jedno. Máte na to 30 sekúnd. 30 sekúnd. Jazda so Šašom v aute. Zoskok panákom s Ibimajkom. Nie, maratón s Mikulášom Zurindom. 15. Nenechám, dačo, vážne, dobre. 5. Peniaze. A koniec. Yes. Takže vaše prianie bolo jazda s klaunom v aute, áno? Čože? Nie, poď. To bude asi nejaký omyl, my sme chceli peniaze. Počkej, ja som vám to nehovoril? Veď prvé slovo platí a druhé letí z gati. Čo ty? Pusti ja k nemu! Sadí. Stále tá istá chyba dookola. Bastard.